Zdrava Srbija se zalaže za razvoj seoskih centara u kojima će biti angažovani stručnjaci za savjet, preporuku i pomoć. Mora da se utvrdi platforma razvoja sela i ravnomernog regionalnog razvoja tako što će se utvrditi kriterijumi za stvaranje i razvoj odabranih seoskih centara koji će pružiti infrastrukturne, proizvodno-ekonomske i druge praktične savete i usluge žiteljima okolnih sela. Zaposleni u tom centru moći će da budu veterinar, poljoprivredni inženjer, agroekonomista i drugi koji će praktično pomagati ljudima da osnivaju zadruge, konkurišu za subvencije, nalaze najbolje seme ili zasade, objašnjavaće upotrebu đubriva, pesticida i drugih štetnih materija. Istovremeno će to lice biti odgovorno Ministarstvu poljoprivrede i dodatno će predlagati mere neophodne za tu sredinu. Osim zadruga, ti stručnjaci bi odigrali posebnu savjetodavnu ulogu prilikom otkupa, prerade i plasmana vrednih poljoprivrednih proizvoda. Zato je jako važno da danas, 2. juna, podržimo listu Aleksandar Vučić – Obrenovac sutra.